Mala jukot lara ya mala ngan maron Rebecca. Pala kot ko e moy ko pol point ke moy ko pol point ke jan sawme. Sheben ko ba lesson dan Thursday ba balat. Ko kwarano kot kon pot ko be jit kon ba kalep ko ban roy ne ko ban kalim. Ane bana pal bana kot bana ti ko bata kon kel ko roy ne ke be shubray dan. Palna kore jawo kon yi shukuru so la talay ko adin ka saame ko shibak ne kel ko shibut ne kel indial te shuwa ko adin ci jal ne kel ne bota jali ko re woda rar man re lu nyada jok ne bot yin ko shang ne ka yin ko me ngej tugda ka ngeju guda ajin ko me ngeju ngu gone re ta kadama ci dial ci kam ne tel mi ci pal wadin langaji o ngaji ye gwan jeng ni nyenye kiji rewame goro pele ne rar wadin gwan jeng ni kujine shi jen chang ne yo jen jin ngej men gor point daje ke ngej men gor widaje wadin gang ne jaku wadin ne kata kora ka jang ne jari hit kututu wadin bukare ilo niko tieje ke tame abai spend ko barwani ko bakalat yudo aparida ka nga bodo betekel ka gad ko to barwani ti bikana oling adino ko rajak riet ko riet ko ketik riedu etik ko rajak riet taka e rointi balate ka bukan ko gor ka bukan kwen re bong ko ti jidi dial shudu gat ka yangwaro amen gaju kot kon ta kon kalesen en walien alo quarter ke ta tok do na kon kalesen dang diok be kon wa ka 13 sabas de la ta loy ke de ko de la ta loy ko chokon gang ni ka lesen niam dien man lesen walien choko te mo ko pal pan ba eno cheta ko gwat ko ba lesen te bakalat man wa chok ko lesen en walien Kudane jen moy kon pol panya ka jen moy kon ke sharo ke luang wona na barwa ne ka bana kalat tela ram ta luang meno bu ba grun ba chi dung le dung kot glory bo ko kot bo pon bo ko kot tana re rieni ka tana re roani ko roani ke tik lesson en walien ja sign de cha gor Katulini Chiagoro the covenant and the blueprint. Katung nuara Chiagoro marwaj kot kena duop ledede. O raj kot titin ka duop mba lade mba lede titin duop na jal ka je chukodro ala ka ti dial chako gor tela mi chapal. So kono bani yo ka Thursday lesson. Che God katulini filled with the Holy Spirit of God. Katung nuar che God tiang ke ye kot tiang ke ye kot ramaje tiang ke ye kot. Ye kot la kona la ro kot. Akot ka gwan ka gat ke ye ngwara. Ye shume shi jien me shi wonyal. Che la ro ba ya ban yeda. Bataga ya kel amani chenkel so ye tego kon kel rwani to kwen kon kati bana ka jako digane swel ja Thursday ja right raje ke ut gane swel da yena kwen ka ut gane swel chiyo ka janjo gude kel biya kan ka kel awoka wal badak kot che ti dial che kare ala ka me musus me ja kam luik te ka tabernacle ala gwa pala mala na paltin te priest gatin te high priest gatin kot akot nazama kodan akot gwira changwani che kala da bad ene duor te ga gweide Kajan chapter dung Thursday me charwaj ke priest charwaj ke high priest ke bini ke ne bukan kalat charwaj boka ti la lat ke rai luak
lwa ga chu ko da kam ke ala tabna ka ne chu ko da kam ke me la kana paltin chu ko ga yalla ka tel ti mat ka tel ti nyon ke ko nyin kot ke very delicate mi chi ga mat ka chi ga nyon de liya de ye jak ke Old Testament liya la be antama che ka time da me de mi jeg de lat ka runde ba wirne tel mi to ka ji but ko Old Testament mi ci dwer ci lat liwi ko de lar bo baaji nak ka baaji dil nak a nyin ko ta ka gor ko ci ti yal ci lat ke gwer tel mi ci nyon ka ci nyon ci gor ci ka jan Thursday ci la priest ta ka priest German ki garment ta ka bi ni kien tu lonu ke te ka high priest ba te ke bide alo won priest te ka lade mi ko the design geje mi cha kame and high priest ba te ka lade mi ko da real ka kuide ke te ke bide mi chen cha wa high priest cha wa be special bi belak mi chal ifon cha wa ifon mo ba chiot gan sitwel dan waro ba ka latin ka te ka breastplate mitatin mitake irim katake ka simin alawo kanti dial to ka luoni ene duwar che design ka te ka lot chawane ne ken priest ba ka consecrate ki ba ka lay ba ka kamkot alawo bana pal ga kwidien kan priest te ka lade high priest ba te ka lade kanti dial ta lalat ka altar awa ba ka prepare very careful cheke incense ala cheke fakura la tolka kie basan ala chogo lakatin kie lakatitin mana anointing oil kie jan point of fakurbo ladien chari alaka baka ladidi baka prepare very careful jawab bezelit am bezelit me aram kel ke please ajani chuko do moch ki yede bezelit chuko do moch ki yiye biya jaka ko gan Israel jandio ku de kel biya kan ka kel woka koko wala badak kwenja badram chale bezelit de chuko do tinga yede chuko do chol che musu je chol bezelit che bezelit che think ke wa che think yede me che think ye che mo understanding che mo ke wisdom ka che mo ke knowledge alo che mo ke ngwani ka che mo ke pel ka che mo ke ngwani tu ngwan che jaga jabo ba lat be ngajo de let ko gol ka de design de yelen ala lat tada de ngaj de gold de design ka de silver de design ka bronze ka design ka de ko kat ba de ko ngok ka ngajo de jade ngok didi ko la mi char torni ngun ko Holy Spirit sometimes la kon wote ne ti yukot ke chaglata de mugwa chene ti la kon ka chole billi wodaran wode tet ke de ngat ke de real ka ga ti dia to la kon ka char wona ne ngun ki yeko any talent mi tigi jingun yeko but sometimes talent ko la kon ko use in wrong way yara mala chale rang ti dial to no ke tungun ko mi che jumu ke yede ke mi che ji chak yede la jamo ja ka talent de ji dab ka talent ke de jumu ke yede wo be jumu ko much mi bilat cha ko wo much mi ko da kam mi che wo use ke chot ko la be gwa ko jan ngor ko de o de ye use ke jam chaka jogo nene te dial to cha kame ko belet biga la ray luak biga te dial to bukan kalat te lat ka ray luak ko bukan kalat je musu che jogo nene jon gadis felo nene tie da sabas
Chawatia the sabas. Try je per week. Kuon and sabas by ye sanctify. Ke by ye purify. A sabas a local, mitare lueng da well. Te you could come sus ka tablet, each you know. A light stone tablet, each you know. Che jo try per week and sabas. Da kon ngajo sabas important. Ko la ja mention nga tingwan. La ko da remind, la ga da remind wona ne. Kwa sabas kwa jatit ni reila ni kunto ni busy schedule chang le ni jira lo agbote tilede. Tit sabas. Sabas changun akan tu stone tablet te chukot ka kamosis. Ta sabas te radiant je jwala sabas twa per week. Kan tu stone tablet ta ka lat ka ngade. Ko en luaga pal ko kutin ja dak take a holy place, take a most holy place. Ka take gwam tararbo. Cha dak ka dio ki chere mi cha dak ka dio. Te gwa the nyam, take a holy, take a most holy place. Sorry. So and kan luokot cha ka lat ka most holy place. Cha ka lat ka covenant. Cha lat ka inside covenant, cha ka box. Cha ka radiant. Ka covenant mo te under mercy seat. Cha te pin mercy seat. Chere kom palika ka. Kom palika ka na ma kom nga a kom kot. En mercy seat a kom kot. Cha kulo kwala mashar. Eno wone ne engu mat ka palika ka ma kane luwe kot. Engu lat ka luwe kot, engu lat ka pin mercy seat. Kie yin kom dung palika. Mu kono gujira shianga kot. Ngi kono luwe kot. Chi kon ka da luang. Luang kono ni ka ye kot ka da palika kot. Ko kon jiduori. Sometimes ni chiang duir kon. But ma la kon mercy kot. So jen hope ko cha wo hope ka jani. Da kon te ka hope. Yes, da kon ka hope. Ko kot che kam no kon luwe korode. Cho kon kam ko luide. Cho kon kam mercy de. Eno mo kono repent. Mo kono ngaji woto kon ka duoro kon jo lang ne. Mo kon lak. Ko dan tele mi che to kon. Tele mi che to. Mi che pin kon. Che ti dial. Che ka jago wong. Che duop che real ka kuidan. Cheng chi kon duor. Che real ko bo kon bo lak didi. Che kon jogi repent. Ba ye palaka. Ba ye lak. Kot no kon ko no go bo kon dial kan. Akan bab kana na tok sholo kon biara ida ko ante mu ko la mashar mi nen kon Jesus wala be pinyere ipoare shwa sharo bana cheke wude te wujat mi liu me be Jesus jogo na gwadi ne palen ka Jesus pelaka but take a provision mala yana ling provision we bu close ba gak am bab dung mercy ba gak bata shang ba gak je mi Jesus nen be pinyal rei poare shwe sharo ba liya mano Jesus bana ba bunjogu ko pelaka entema wi pelaka wuja walat ka shibab dung pelaka che tok lo do tele pelaka mo bijak nyamara ka gan mare rai ko tok shana na rei ta ka dan re sheng ni kon shana ye ko chana ne jele rei dan rei ta ka dan she ka she on a tok ko cholo kon awala eno non biya ka mercy de ajani kwa repent duar kun la daga nga baya palaka luwe ko bana ka kab aka kab dien chi kon da ma kab tele ko lai ko bonial ko kon ji duari ko kui goide achang chi kon che ke chang chi kon kot ka ko kon palaka bat kod nga jene loidan attitude dan nga je ko jen chakon miti ju kod ka pele peleka ko ba lo jok chelle de na ma goro bu kon sincere rei tije dan ko kot ano ti kon ko tok no gwadin pelenga ka beji peleka kami chiro durit e u-turn
nga ju rid nrodo sheng te mu tuo che ba me banejin ba me dong chi daleji ko ranu kot chola kon ka same jeni biya ya ka merci sit ta libadun biya ka nga indial yeni ri chui ka gaj ka tia gaj kon yana ba yem moy lang la da gag da ngong ni kun ka ngeje roka ko ngara mol mu koy lojda biya long je ka ku yen kon ko gugda goa ka gajde shetek ano koro kot e pot kono ruan tetane mana pal ayen kore jagoba kod mata wi ko amandit kod mata wi ko am dong palaka wi ko am dong ka jala wadin wane nyamdo ko konji duware ti shor ko ngot gwa pala na yika ko neji ko ne dobdo ko ne bne kan ne roje shilane mi ban ka bible adin chi ka roje tok ko ne bne gor go tok ne gor ga ka log ne re jala ko gon ning ni nyenye ne wor kan changdar goro peje ne ko bomdu ko shi victory shi kan ka kalbar wa shi lutin wadin gon jeng na tele jeng ko ne log ne kwara log ne bne jare dubdo nyen wadi alde den ne te gwadin ne ka banjok wanko aka wara ipoare bi ga gunni ji ko tele per ga ji tele mi lañi liam ka tele mi lañi chom wadin te dial te ga ji ni sedu ni mo na me te tianga te jek yene ni chiang wadin ka chunne banko agwa tene ga ne ken wadin tene ka ne ken tene ka ne tin ling ruan ti tini ne te jwat ne jel loiken wadin ko comfort ko jin ko ko ne dial comfort in kot tong na dangwan kot mu gang nei war gan changdar adin teji bita kan ngkat ko pirwan tib ko pot yen ken ko adin ko bigan tek bigan jakten adin chama che tek du cha jaga long du be kala ta kan ke shudu kadi ngwar amen